Desperado. Napalabas, imbaga ni Ismael kini Warren tinapasama kan kuha na itilugan. Iso anak laat ni Warren. Uray no kasta, imbaga na iti baro asan kuman ngagbalin arason day ta, tapno aginum day toy. Kabayatan na, pinasyarmat ni Melchor ti asawa na iti pagbaludan. Iti panagawid ni Melchor, kinasarita na ni Warren. Imbagamot ni Warren ti panagin-inom ni Ismael. Dandanisan ang nakatagari ni Melchor iti dayta anamuan na. Madamamot ti panagtrabaho ni Ismael, idi sumrumanen ti sakit na. Itagagayam, denggan nyo ti tuloy, tinobela tayo anapaulwan. Desperado! Kasla, tsak makaangas. Kasla maulawak. Agkupit ti barong ko. Dito'y gayam ti silin ang nagnanaudan idi ni Nana Josie. At dapay la dito'y dagiti daddo maagamit na. Isimpak. Tainton agpasyara kitayan ni Mama. Itugot ko laangan. Taitid konto ka ni Tata Melchor. Anya da ito eh? Bank book. Kan, ada ATM card na. Kita akman, nuko ka da ito ni Nana Josie. Josie Talyawan Lingunan. Iso talaga takin ko kwa. Idulin ko. Taitid kunto ka ni Tata Melchor. Ni Ismael na tumawawag. Hello, Ismael? Apay? Sana ni Ismael da ito'y. Inusar ko lang ti cellphone na. Sino kayo, sir? Anya ti bagayo? Kapimpinanom ka din ni Ismael. Kwa, sir. Apay ka di? Ada ito dito yung ospital ni Ismael. Umay mo kumakitaan. Kan pakibagamatan ka nagitidadakil na. When, sir? Okay, kasta pa eh. Agyamanag. Agyaman akmat, sir. Kahit nasawan. Simrumanan ti sakit ni Ismael. Kasaritak ni Lorna. Tainak kitaan ni Ismael. Anda ko man umayamang kita kin Ismael dito ospital. Tani, napanawa kong ti trabaho ko. Anya ti... Nasayata nakapuot kan. Sir Edgar. Intulot ka dito ospital. Tanawulaw ka matan ni opisina itay. Anya? At agayam sakit mo. Kat tinakaputbutang. Kalat-latan ti pan nakaulaw mo. Maawanan kay tipuot. Nabiit pala nariknak daytoy, sir. Nagpakpakitak mo tan iti doktor. Kat kunadamat ngawan sakit ko. Anya? Di ka man, Ismael. Agpaiso, sir. Iso ano mabalin. Kasarita yung kumati doktor tarmuara kon. Anya? Kabaala kon, sir. No ti mabayadan dito eh. Oray da kayo pala ang timang bayad. Ikisa yung tulangan iti sweldok. Adda ka di pruwebam nga awan sakit mo? Iso timbaga ti doktora nagpakitak iti kalabas, sir. Gapo ka no lang dito eh. Iti nalaos a banog. Panagpampanunot ko. Iso kunak aga po siguro iti panag-working student ko iti kalabas. Alang arod, urayan tabi ti doktor ang mga asikaso kanila. Sir, da kayo gayang tinangtulong ka ni Ismael. Kapinanom ka din ni Ismael.
Kuha sir. Kaayan-ayat ko. Anya? Ay, piman mo na ito eh. Agayan ayat na pailang anda parikot da. Sir, pasensya kayo na. Nairaman pa ikid din ti trabaho yo. Gapulang iti sakit ko. Sige. Uray di ka pailang agsublita. Inton bigat langan. Agi na nga kapay. Kabala kon, sir. Uray agkuyog tamat lang agsubli. Kas nakon, inton bigat langan. Agkuyog kayo langan iti kayan ayat mong agawit. Sir, Ala. Agtaksi tayon. Sakto langan ti bumabay di universidad a pagtrabahuan ta. Inton bigat kanto na sumre. Sigun kini Lorna, adda ka na napanan ni Karen. Ngam, sa dino nga ta. Aldawan na, ngam apay nga awan pailaang. Awisag kumamapan kami iti restaurant. Adda taksi ang nagsardang iti batok. Da Karen ka ni Ismael. Umayda dito eh. Diyak kaya na makita dak. Rumuwarak langan. Narigatan. Ngam. Kape ang nagkuyog da. Sa dino ay nagkapwanda. At damot trabaho ita ni Ismael ha. Napananda nga ta. Sino tingin kita, Ismael? Wah, awan. Kaslan ni Alvin nakita arimwar itay dito eh. Wen, iswa talaga. Oh, Ismael! Oh my God, intag merienda. Kasla kaya't kumanan ti aginom. Nagdagsan tirik na. Di ka kumamanin aginom. Gumura ak no aramidam tikas ta. Kasanungot namin. Nakababay tinapasamak itay. Mapainak ka ni sir. Naibaglakit din tinahanos anang tulong kanya. Anya ka matan, Ismael. Apaya kasta ti panagpampanunot mo. Tunggal ada parikot mo, tunggal ada saan anasayat, anaaramid iti biyag mo, kayat mo ti aginom. Apaya kasta ka. Pasensya ka na. Nadala ko mamabalin mi. Pagnegosyo ak langan. Ngam, marigrigat kami lang man. At dayta ka manan. Sabali manan ti turong ti saom. Inton kwan. Kuraan ako, kasta ka di. Di ka man agsawi ti kasta. Amom, marilibo ka nakmat gapu iti kasta nga aramidam. Gapu iti mapaspasamak kan ka. Isong marod na mababahin ako. Ismael, Wen, aman mo at katawan na kapaikit din. uray pa'y kat katawaan dak ako na. Jak to agbalbaliw, Ismael. Ay ayatan kalata. Ngam, usaram ko mamat ti panunot mo. Nakaadal ka matan. Apay kasta. No adalhakat problemam. Day talagbartak ti aramidam. Pangaasim, Ismael. Saan ko mamuta kasta? So ano kaskasano? Kasaritak matanda mamakan papa. Apay, Tulungan data. Tapno ipa-check up da kamanan. Kat barbarang maikatan da ita sakit mo. Tapno agkalay sa hatamatan. Napano ni Ismael? Inton na lang. Kasaritak mat ni papa. Ibagak at tulungan min Ismael. Tapno maimbagan kumamatan iti da ita sakit na. Oray saan pa nga trabaho? Tada ito yung negosyo milangan ti imatunan ni. Ni mama ti umuawag. Nasaya at matap na makasalita. Hello, mama.
Imbag man tayo mawag ka. Mailiwak nga minan kan ka, anak. Di ka mat nagawa ko eh. Apay ngay. Maawatan na kumamat. At dato'y bar abang bantayak. Kat, kumusta man? Okay lang, what ma? Wen gayam. Ada ko makidawag, kat sapay ko matamawatan da. Anya dayta? Simruman nga minan ti sakit ni Ismael. Kat intaray da iti ospital. Ngam, rimormat na nga dagos iti nakapuot. Iso ano mabalin? Tulungan tayo kuma. Kahit ko maimbaganan. Taas si kaswal ni kuman ti panagkalay sa amin. Ano niya? Mabalin ka di, mama? Apay ngay, akalayon matan asong ti sakit na. Amangan mat na saanan ang maimbagan. Mama? Ay, nang tad ka manan iti may sampay aparikot. Ha? Apay akas tamad tantin ako nayo. Ala, takasaritak tupay ni Papang. Bye. Inigdat na ti cellphone na. Apay akas chay ti tinor ti panagsasauna. Pinangatakayat at tulungan ni Ismael. Dapat tilata, oh. Ano ko rin dapat yung may sadya? Ni? Ito, mano amin nga eh. 50 kilos amin, tata. Mano ngay mati balor na dayta. 2 may sa kilaw. No, Iso, bali sa gasot amin. naglaka magkaya man. Kung ako man no 5 pesos ti may sa kilo. Ay, lugi kami Sige, tabagkatakon. Melchor, kasarita ka man. Lata. Anya ka diti bagam. Ay na, simruman gaya man ti sakit ti anak mo. Iso asaan ang nagtuloy ang nagtrabaho. Anya? Imbaga itay kanyak ni Karen ta inawagak. Kat amom, mariribukan una yan ni Karen gapo iti kasi akasasaad ti anak mo. Isa no mabalin, kasaritam ti anak mo, tagpa doktor. Uray tumulong kami iti magastos. Tapno saan ang mairaman nga agpampanunot ti anak mi. Melchor, dangdanggan ka di. Wen, nangag ka, Andrea. Di ka madanagan. Ay ito nagawid ni Ismael. Kasaritak to. Itay pa'y laapag na ni Melchor. Kaslasaan na makaid na. Apay nga ta. Pari Melchor, apay, pumanag na ka. Apay ka di. Ada parikot ko, mare. Gapo'y tinambak. Anya day ta. Simrumanan ti sakit ni Ismael. Kat nako na ni Andrea. Ngauray ni Karen kat mariribukan matan. Apay nga yakas niya matan ti mapaspasamak ka ni Ismael. Tinasayaat. Ipakita yumanan iti doktor. Day talang ti maisingasing ko kan ka. Kat numay papan iti kwarta. Adamot basit ang maitulong ko. Kumusta ni Ismael? Mayatan direknam? Uwan, sir. Yan tangay ko na managpakpakita ka din iti doktor. Kat kunada nga man sakit mo. Tulungan ka. Ha? Intun Sabado, kuyugan ka. Tamapan ka agpa-CT scan. Takitag man no talaga ngawan sakit mo. Jack pa'y nagsweldo. Sana parikot ti magastos. Siya kung ti makam mo. Sir? Basta intun Sabado, agkuyog ta. Tamapan ka agpa-CT scan. Iti kasdi ang mapaspasamak ken ni Ismael. Madandana ka na kware. Tapay ba't? Sigurado nga agparikot ti anak ta. Iso nga adda ko maisingasing ko kan ka. Kat sapay ko matapat gam. Anya day ta, Andrea? Anya nga tano kasarita talaangan ni Karen.
talipatan nan ni Ismael. Anya? Jak kayat ang madadaol ti masakbayan ti anak ta. Isa ang maawatan na kuma. Kan may sa. Apay. Kayat mo ngagbalin nga abalayan ta ni Josie. Itilaksit ti kasyen niya naramid na. Jak kayat ang madadaol ti pamilya tayo, Warren. Andrea. Jak kaya ta madadal ti relasyon da Karen kan Ismael. Anya? Maawatan na kumawat. Iti unos ti mano atawen. Ni Ismael tinagbali nga inspirasyon ti anak ta. Awan mo't madingay nararamid ti Ismael. Warren. Iso ati may singasing ko. Tulungan tayo langan ni Ismael. Sumurutak, Ismael. Oray saanan. Nakababayin mat ka ni Sir Edgar. Nang Rona, kat isupayan ti makamu iti pagpasitiskan ko. O sige nga, Rod. Ikarkararagan ka. Kat sapay la ko ma. Tamaamuan matanuan niya at talaga dahil arikrik na. Sige, mapanakon. Sigurado nga gururayan ni Sir Edgar. Sige, Ismael. Sige, mapanakon, Andrea. Kasaritam ni Karen. Wen, kat sapay ko matamawatan akmat. O sige, mapanakon. Talaga akayat ni Warren at tulungan ni Ismael. No apay-pay lang amin nga iso tinagbalin akaayan-ayat ni Karen. No apay-pay lang amin. Ismael, apa akas de timbaga ti Doktor Itay, ha? Sir. Naglawag mo tanangag mo timbaga na Itay. Normal ka no mati ulom. Awan mat kano ti lesion when ka muli ti utak mo. Kan awan kano mat makita na nga epileptic form activities. Sir. Iso ti amok. At damay sa nadagsan arason no apay akas ta ti marikrik nam ita. Agdrog-droga ka. Anya ti isungbat ni Ismael, iti imbaga ni Edgar. Gagayam, di uliwan na denggan, ti tuloy, ti nobela tayo anapaulwan. Desperado! Desperado. Napalabas, simro ti sakit ni Ismael, iti pagtrab-trabahuan na, ket intaray da iti ospital. Gapu iti dayta napasamak, kinuna ti security head officer da at tulungan na daytoy. Namuan met ni Karen dayta napasamak ken ni Ismael. Kinasarita na ni Andrea, tatulungan dalangin ni Ismael, ngem kaslagkad ni Andrea. Naglabas ti aldaw. Kinuyog ni Edgar ni Ismael anapan nagpa-doktor. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinobela tayo anapaulwan. Desperado! Ismael, adamo kamay sa nadagsan na rason. Nuwa pa akas ta ti marikrik nam ita. Anya dayta, sir? Agdrog-droga ka. Anya? Agpaiso ka di, Ismael. Sir? Aba kita nakitikas ta, ha? Agpaiso ka di ti atap ko? Saan, sir? Jak may turun ti agaramat iti kasta. Nga ta? Patsendak ko na. Awan iti panunot ko ti agaramat iti may parit nga agas. Wano droga. No ginom iti arak. Aklunat. Agin inumak. Sipud lang idinang rugi da ito asakit ko. Gapo iti sakit tinakam ko. Anya? Di kay kumamat agpanunot iti kasta, sir. Nga mga pangaro da kasta ti marikrik nam. Maulaw ka pa eh. Jakan mo, sir. Ala. Alam nga ro dito yung CT scan form mo. Tanong pa-check up kan to pa eh. Ipakitam dito.
Ngam, sir. Kasanong tinagastos para iti daytoy. Ininutek tulangan na bayadan. Tunggalag sweldo ak. No may papan itinagastos. Bayamon. Ala, tangay nalpas tamat tananangan. Mapantan. Nagadayuman ng titurong ti imatang ni Karen. Amok. Pampanunutin naman ni Ismael. Nagpintas na talaga ni Karen. Payakas ti matan ti marikrinak. Kumain dito ni Karen. Alvin! Anya nga oras sa sumangpat ni Ismael? Amangan nung malamton. Unay matan. Kaya't ko na mamuan ti resulta ti pa nagpa-check up na. Saan nga isupay lang ti panunutan? No kaya't mo, mapantamangan, ilibre ka. Si kalaangan. Sa anak pa'y ang mabisin. Anya? Nekat, aldawan na. Basta. Sa anak pa'y ang mabisin. No kaya't mo timangan. Si kalaangan. Mariribukan ako. Jakon na munuan niya pa'y ti aramidak. Nasaysaya at siguro na saan nga trabaho ni Ismael. Inakman kitag pag na. Mariribukan ako na yan. Masana kong kini Ismael. Melchor, sa dino ti papanam. Ni Andrea manan. May bayawan. Mapanakit di iti groto. Sa damali, kamatan awak matigay no at daw mayat ako. Melchor, sa dino ti papanam ko na. Apay aginak ikaskaso. Unay kamatan, Andrea. Awan ti madingar aramidag. Mapanak lang di ta groto ngagpag na. E di kasta. Makapagpanunutak. Iso apang hasim. Maawatan na kumamag. Di ka ko magpungtot. Ni, apay ngay akas tamot ti tenor ti saong. Awan. Oh. No anyaman ti iparamid mo kanyak. Ibaga mo. Ha? Adda ni Ismael. Ismael, kumusta tinapanam? Awan pa'y ganas. Ni, apa yan? Ismael. Apay nagkasta ka? Ada ka di parikot? Nasaysaya at lako man na natayak. Ang yamatan. Apay! Kumusta tinapanan niyo ka ni Sir Edgar? Awanan ka rin. Alvin. Talaga siguro nakastoy ti sakit ko. Wano kasasaad ko. Anya nga minday tayo, Ismael. Kitaan nyo na ito yung CT scan form ko Oh. Apay nga imbarsak mo matan. Kasan? Awan ka no sakit ko. Ngam no apay akastoy ti mapaspasama kanyak ita. Anya? Agure ka, tabasaak. Diyak maawatan dagiti nakasurat. Muto day. Apay nga lang mo matan, Ismael. Alvin, pidutam. Masuro na kon. Kunada nga awan sakit ko. Ngam nakababayin mo't no sumbro day to Aginumaklangan! Saan, Alvin? Ito magsasawa! Pwede ba? Awan bibigyan mo! Nukayat mo! Umasinag ka dito Tagdinanog ta! Gusto daytan, Ismael. Di ka ko magkasta. Pangasim. Di ka naging inumpay. Ismael. Kasyam kumamot dayta magim. Pangaasim. Gusto ko mamatan, Ismael. Agawit tayo langan iti lugar tayo. Tay bagata ka ni mama, kanitatang mo ti resulta ti CT scan mo. Kat nanya ti kunada. Agpa-doktor kay ti sabali. Sorry, Karen. Gusto nga min dayta, Ismael. Sige, Boston. Ala,
Isimpayo tagitan. Takasaritak ni Lorna. Ta isupay lati makaamu dito. Agawid ta pay laeng, Ismael. Marilidia, damagan ka man. No si kati adday ti lugar ko. Itulok mo ka di ani Ismael ti pakiasawaan ni Karen. Ha? Itulok mo ka di, Mare. Ne. Apay akas tatin ako na, Mare. Mariribo ka nak ngamin, Mare. Kasjay lang aruden tinaramid ni Josie kada kami. Kasjay pa'y ti kasasaad ti anak na. Kinapod na. Kayat kon nga gwin naswas da Karen kan Ismael. Ngam di mat kayat ni Warren. No maipapan itiray ta abanag. Awan maibagak, Mare. Narigat ngamin. Amo, mariribokanan ni Karen gapo iti kasdi mapaspasamak kin Ismael. Sana bale. Maimbagan tumutla siguro ni Ismael. Nga ta, Mare. Wen. Siyempre, kas may isa nga ina. Pampanunutak ti pagsayaatan ti anak ko. Maawatan ka, Mare. Saan ko mapayaday tati panunutam? Ne, kita hamdag iti agturong iti ayan ni Melchor. Da Karen kan Ismael. Nagyamanak ta nakawid kayon. Ismael, Karen. Oh, nakainom ka. Un, tatang. Ngunay kamatan, Ismael. Apay nga kanain kamatan nga gininom. Sana mo na nabartag. Ah, Karen. Kumusta ti pagnayo? Kwa, tata. Unay kamatan, Karen. Ita ka lang ang anagawid. Dito'y paayan ni Melchor, tinagdiretsom. Pasensya ka yun, Mama. Kinuyog ko lang amin ni Ismael. Ah, sige, Karen. Panawan na kami dito eh. Kat tagyamanakken ka. Sige, tata. Agsubli akto inton madamdaman. Apay naginom ka man, Ismael. Amom ka ti. Ang mga nuday tati may sa rason no apay nga dakas tamarikrik na. Jackpot yan, tatang. Tapay. Amuyo, tatang. Tinulungan ak ti boss mi. Iso tinaggastos iti panagpa-check up ko. Kat amuyo ti ko na ti doktor. Awan ka no sakit ko. Anyo. Isodya ko na mo ti aramidak. Kunada nga awan sakit ko. Ngum nakababahin no sumro ti rikrik na. Iso amariribukan ak, tatang. Kaslajak babati ti kasjay a resulta ti panagpadoktor ni Ismael. Melchor. Ngamuray no kasta, di ka mapukawa di tinamnama. Obserbaran tayo pa iti anak mo. Kaya't no talaga di agsardeng dahi ta amarikrik nana. Ipadoktor tayo manan. Anya? Di kagtanag. Tulungan ta ka, Melchor. Ipagpagapok ka ni Karen. Warren. Sige. Urebayin nyo lang yan, Warren. Siya kundi makamu iti anak ko. Nga mas dawak lang amin. Apay anak ko na dagiti nang taming kan ko nangawan ka no ti sakit na. Day tangarod. Ang mga nadamot nang ipagamot kan kwa na. Kas panang balas da itinaramit ti asawam. Andrea. Di ka kumamatagsaw iti kasta, Andrea. Apay mamati kamot iti gamod nga ibagbagada. Siguro, taapay ngay akas tamatan ti mapaspasamak iti anak ni Melchor. Iraman na paikit din ti anak ta ngagparikot. Sa dino tayan ni Karen. Aday ti ayan ni Ismael. Agsarsarita da. Ayabamon ta maturugan. Rabiin. Bayam ka ni. Awan mo't dakas nga aramidon da. Kan aguray ka man bakit. Apay akas tati tinor ti saom. Kasla dayo tiriknam kan Ismael.
Talaga. Tapay man. Gapo iti kasjay ang sakit na. Ang mga numaakaran kit diti anak ta. Di ka kumamatagsaw iti kasta. No nasakit tinakam mo ka ni Josie. Di mo kumamat iraman ni Ismael. Awan aramid na ama di. Pudno. Ngam kasjay mat ti sakit na. Tinasayat. Tulungan takit di, Andrea. Pari Melchor, nasapa ka diya nagpasyudad da Karen kan Ismael? Wen mare, nagkukuyog da kadawaran. Ne, nagawid idi rabiin ni Warren. Wen mare. Ya. Umayan ni Andrea. Mare, ibati ka pa ilang dito ya. Marilicia, apay ngay akasya ni Melchor. Idi umaya, pimano adakos. Kwa, maawatam mo't siguro. Anya timbagbaga na kan kamare. Kwa, Mari Andrea, apay, di mo kaya tatulungan ni Ismael? Nadamag ko lang dayta, Kas lang amin, mariribukan ka. Kaya't kumatkat di atulungan. Uray manuti magastos. Tamumat. Sa anak nga imot, Mari. Tilaang kidawak. Agwin naswas kumanda Karen kan Ismael. Anya? Nakaragragsak no kastoy akanayon, Ismael. Naglagan tirik na. Sapay la ko ma. Tasaanin asumro ti marikrik na. Wen nga rod. Nabayag mo tayo na jak narikrik na. Ngam, adamay sa parikot ko. Anya dayta? Kaslay madayo tirik na kanyak ni Sir Edgar. Anya? Iswak. Kasla kayat ko tagsapol iti sa balya pagtrabahwak. Madalagan la siguro. Gapu iti kasya na pasamak kan ka ini. Iso adi ka kumaagpanunot iti madi. Sa bagay. Amom? Edi imbagak kan ni Papa ang medyo nabayag asaan asimro ti sakit mo? Naragsakan? Kasta. Wen. Iso asapay la ko ma. Tasaanin nga agsidir ti marikrignam. Kat no kasta ti mapasamak. Amangan no, matuloy ang ti kalay sata. Kayat mo? Kitaan to Apay kasta ti kunam. Idaw-dawat takit di. Asapay la ko ma. Tasaanan asumro ti sakit mo. Good morning, sir. Good morning, too. Napanan alagos iti table na. Apay nga takas dyan mo ni sir. Kaguranak nga ta. Saan ang meso ti panunutak? Agli ni sakpay. Sakpay ka. Apay akas to'y manunti. Marikrik-nak. Ikarigatak alabanan. Oh, Ismael! Abay, anyat mapaspasamakan ka? Anya ti mapasamak kini Ismael iti dayta gundaway. Gagayem, di uliwayan adenggen tituloy ti nobela tayo anapaulwan. Desperado. Insurat para iti radyo ni Romel Sarmoyan. Iti mat direksyon ken musika. Jonar Rebotaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami iti inkay Panang Tarabay.